Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve tabi'ihi mecmain. Bugün inşallah Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin turmuş yolun kıskaça gına qarauını başlap jiberibіз inşallah. Elbette her bir Müslüman üçün Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ayrıca ehemmiyetke iya bo'lgan bir şahs bo'lib turadi. Chunki Alloh subhanahu wa taala o'zi aytib turadi, onun bizga o'rnak ekanligini. Ham Alloh Rabbimiz bizga onun yo'lini yaruni o'zi emr etib turadi. Albatta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin turmush yo'lini biluv her bir musulmonga tegishli bir ilm deb qararga bo'ladi. Chunki ul shusha Rasululloh sallallahu aleyhi ve sellem'nin biografiyasini, sirasini deb ataladi. Endi shuni o'rganibgina da ol o'zina bek ko'p g'ibratlar, bek ko'p darslar oladi. Nindi halda, nindi xalq kishilik deb aytik, nindi holatda bo'lgan, ham Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam nindi sinovlar o'tgan, ham nindi natijalarga erishgan. Mana shu shaylarni biluv ham shu din yo'lida turishu uchun har bir kishiga bir zo'r etarg'ish bo'lib turadi. Eng birinchi endi qisqachagina boshlab jibaribіз Alloh subhanahu va taolaning Adam alayhissalomni xalq qiluvi. Qur'onda Rabbimiz Alloh taolo bir necha yerda tasvirlash shu voqeani. Rabbimiz Alloh taolo Baqara surasida aytadi, hammana Rabbimiz aytdi farishtalarga, durustlikda men yerga Adamni xalifa etib qo'yirman deb aytdi. Ham endi demak endi Adam alayhissalom bor qilingancha farishtalar da bor edi, jinlar da bor edi. Ham farishtalar ular jannatlarda bo'ldilar, ajir bo'yicha endi jinlar taraldi. Ham jinlar endi g'ilm ahllari ayta o'z orasida endi talashib so'g'ishib yashagach, shu sababli farishtalar Alloh taolaga aytdilar: "Ey Rabbimiz, alla sen yerga qon quyushi, buzuqlik taratuvchi Adamni xalifa etib qo'yirsinmi?" deb. Ya'ni ular da Adam bolalarida shu jinlardan ayrilmas deb, shunday sifatlarga ega bo'lurlar deb, ular Alloh taolaga qarshi chiqdilar. Ham endi Alloh taolo ayta shu surada: "Men siz bilmagan ayblarni bilishrak" diye. Hem Allah subhanahu wa taala Adam aleyhisselamni yo'qdan bor qildi, hem endi ona aybirlarning isimlarini anglatdi. Ya'ni nindi isimlar ekan deb endi o'ylarga kerakmi, bunda bilim berildi ekanligini anglarga kerak. Hem endi Allah subhanahu wa taala farishtalardan Adam aleyhisselamning ustunroq, fazilatliroq ekanligini ko'rsatir uchun farishtalardan shu aybirlar turida so'radi. Ular aytdilar: "Ey Rabbimiz, sening bir nindi kimchiliging yo'q, bizda bir bilim yo'q" diye. Bizga o'rgatgandan qoladi. Ham endi Alloh taolo so'ngan Adam alayhissalomdan so'radi, ham Adam alayhissalom har bir aybirning ismini atab berdi. Ham shundan so'ng endi uning darajasin, uning ilmin ko'rsatib Alloh taolo farishtalarga sajda qilirga qo'shdi. Ya'ni Adam alayhissalomga hurmat yuzidan. Ham endi Qur'onda kelgancha ular shundoq sajda qildilar de, magar iblisdan boshqa de. Ul bosh tortdi, ul takabbirlandi, ham kafirlardan bo'ldi de. Ham demak bunda nindi foydalar ko'ramiz shu voqealarda. Birinchisi, Adam alayhissalomni Alloh subhanahu va taolo ustun qildi farishtalardan uning ilmi ham uning iymoni sababli. Ikkinchidan, farishtalar har doim Alloh taolaga bo'ysunib yashaylar, ham endi har doim Alloh taolaning amrlarini o'tab turarlar. Ularda shahvat, tilak degan aybir yo'q. Ular bir qachonda Alloh taolaga qarshi chiqmaslar. Magar endi Adam bolalari ham endi jinlardan bo'lgan Alloh taolo maxluqlari, ularda Alloh taolo aql da bergan. Ham endi shuning bilan birratdan shahvat, tilaklar da bergan. Ham shu iblis ol endi shahvatına berilib ketib deb aytik, o'zin ustunroq deb ko'rib, ol sajda qilmadi, bosh tortdi, ham kafirlardan bo'ldi deb. Ham endi ikkinchi bir surada Alloh subhanahu va taolo shu iblisning aytgan so'zlarini ayta. Alloh subhanahu va taolo ayta: "Ni uchun sen ey iblis mening o'zimning qo'llarim bilan xalq qilgan Adamga sajda qilmading" degach, ol ayta: "Ana xayrun minhu, xalaqtani min nari va xalaqtahu min tin" de. Men andan xayrliroq. Sen meni o'tdan yaraltding, ana sen bolshiqdan yaraltding deya. Ham endi iblis shulay deb ko'rsatmoqchi bo'la, o'zining tabiati Adam alayhissalomning tabiatidan yuqoriroq ekanligini.
Yani ул дәрәҗә буенча өстенрәк икәнлеген күрсәтергә тели. Ләкин Аллаһ Тәала алай түгел икәнлеген аңлата. Һәм инде Адәм алейһиссәлам җәннәттә яши башлады. Аллаһ Субханаһу Тәала аңа кабыргасыннан тормыш иптәшен Хава радиллаһу анһаны яралтты. Һәм инде алар җәннәттә яши башладылар. Аллаһ Субханаһу Тәала әйтте: "Ашагыз, ишегез, ләкин инде нәтиге агачка якын килмәгез" дип әйтте. Ул сынау өчен Аллаһ Субханаһу Тәала билгеле бер агачны куйды. Шуннан соң инде Аллаһтан хикмәте белән, Аллаһтан рәхмәте белән, Аллаһтан билеме белән, Аллаһтан сынау өчен иблискә мөмкинлек бирде шушлар янына кирергә һәм инде вәсвәсә кылды. Мин сезгә ди мәңгелек булган агачны күрсәтимме дип, ул аны котыртты Адәм алейһиссәламны һәм инде Адәм баласы ул чынлап та ышанучан. Һәм Адәм алейһиссәлам ышанды һәм алар шушы Аллаһ Субханаһу Тәала тыйган агачка якын килделәр. Һәм шушының инде әйтелә ризыкларын, җимешләрен ашадылар. Һәм алар ялангач кала башладылар. Һәм шушы җәннәт агачларының яфраклары белән үзләренең гаврәтләрен каплый башладылар. Һәм инде димәк, беренче тапкыр Адәм алейһиссәлам Аллаһ Субханаһу Тәаләгә каршы чыкты. Һәм инде билгеле Адәм баласы инде Аллаһ Тәаләгә гыйбадәт кылырга һәм аңа итагать итәргә тиеш. Һәм шуның белән бер рәттән күрәбез, Адәм баласында булган шәһвәт, теләкләре аны кай вакытта шушы билгеләнгән тур юлдан чыгарып җибәрүгә бер сәбәп булырга мөмкин. Һәм Аллаһ Субханаһу Тәалә инде әйтә: "Аллаһ Тәалә бирде шушыларга тәүбә итү сүзләрен" ди. Ягъни тәүбә итүне өйрәтте. Һәм инде алар тәүбә иттеләр. Һәм ләкин иблистән башка, иблис ул тәүбә дә итмәде. Үзен һаман да хәерле дип санавын дәвам итте. Инде ул үзенең хатасын да танымады. Һәм инде Аллаһ Субханаһу Тәалә Адәм алейһиссәламны, Хава радиллаһу анһаны һәм инде иблисне куып сүреп чыгара шушы җәннәтләрдән. Һәм инде җирдә билгеле бер вакытка кадәр калыгыз ди. Һәм инде Адәм баласына һәрбер кешегә дә вакыт билгеләнгән. Без бу җирдә бөтенебездә билгеле бер вакытка кадәр генә калабыз. Нинди генә шартларда яшәсәк тә, нинди генә вакытта яшәсәк тә, без үзебезнең инде безгә язылган ризыкны җыеп бетермичә торып, без инде мәңгелеккә күчмибез, ахирәткә күчмибез. Һәм инде һәрберебез дә үзебезнең тәҗрибәбездән күреп тора, без беребез дә бу дөньяда мәңгелеккә килмәгән. Мәңгелеккә калмыйбыз беребез дә. Билгеле бер вакыттан соң инде без бу дөньядан китеп барабыз һәм инде Раббыбыз хузурына күчәбез. Һәм бу турыда да инде Аллаһ Тәалә шулай дип әйтә: "Кайфа такфуруна биллаһи ва кунтум амватан фа ахьякум сумма юмитукум сумма юхйикум сумма илейхи турҗаун" ди. Аятның мәгънәсе: ничек сез, эй кешеләр, ди Аллаһ Тәаләгә ышанмыйсыз? Сез мәйит идегез, без сезне терелттек, соңыннан сезне янәдән үтерербез, соңыннан янәдән терелтербез һәм инде безгә сез кайтарылырсыз ди. Yani menamında bir neçe şurnu Allah Teala tasvirli. Ule idik tirilttik diye. Ana karında bulganda Adem balası şuşu embriyon diye aytik yaralgı ul ule halatında bula. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenşe hem bugün fəni indi isbatlaganşa 4 ay vakitte can kire balaga. Can kirgenşe ul uleydi. Soğundan ona yazılgan ömrünü yaşayı artığında tügül kiminde tügül. Soğundan Allah Teala sümme yumitukum. Soğundan o sizni utirir diye. Bu dünyada bilgilengen turmuş bite. Adem balası indi ikinci şurga kuşa. Soğundan Allah Teala sümme yuhyikum diye. Soğundan o sizni yeniden tiriltir diye. Hem indi siz bizge kaytarılırsınız diye. Hem indi Adem aleyhisselam Hava radiyallahu anha hem indi İblis alarga düşman bulup, alar şuşa jirge jiberildiler. Şuşa jirde alarga bik köp sınavlar äzirlengen idi. Şuşa jirde alar şahvetlerge karşı şeytanın her bir türlü tuzaklarına indi karşı tururga tiyişler idi. Hem indi Allah subhanahu wa ta'ala şulay bilgiledi. Adem aleyhisselamның nesili dip aytik indi. Hem indi jinlerden bulgan halıklar eğer de Allah Teala'nın emrlerine туры китереп тормышларын муафик рәвештә дип әйтик алып барсалар, алар иншалла мәңгелек җәннәтләргә керерләр. Әгәр дә инде Аллаһ Тәаләнең юлыннан инде тайпылсалар,
аларга тәүбә итмичә үлеп китсәләр һәм алар кафир булсалар, Аллаһ Тәгаләгә ышанмый торган булсалар, аларга инде җәһәннәм әзерләнгәндер. Инде Аллаһ Раббыбыз һәр барчаларыбызга да ныклы иман, тәүфыйк, һидаят, истиқамәтләр насип итсен. Иншаллаһ, киләсе дәресләрдә дә шушындай кыскача гына шушы тарихыбызны һәм инде хас рәвештә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең тарихын карауны, өйрәнүне дәвам иттербез. Субханакаллаһумма бихамдик, нәшһәдү ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва натубу илейк.